گەلیێ زنتا ئەو جihêberî çend saleka beyar û cihekê asayî bû. Nûke tijî bûye li seyrangehên ciwan û dilpeker. Bi hewla xwedanên wan havîngehan, rojane sedan geştyar li başûr û naberastê Iraqê û bajêrên herêmê qesda geliyê zintan dikin. والله ایره جایی که بیار بی و خربر بینو بس الحمدلله 2018 هاتانو که الحمدلله ما گلک یا پیش خسته ما اولی کری کو گشتیار بری خوب دته ایره پریجه کازور کمو کرتی بینه ما کو زیکی زور کما یعنی یادانش زیاتری لو بکری کو گشتیار زور رولی دکا با تایبتی عربکان زور رولی دکان که استما هاتینه لهری هاتینه را دگر آموزه کانم لا هولیر هاتینه اگویی آخه پیم خوشات بسیار زنتان نماندیو. بلا گرمه گلک گرمه هر یک قصد گلیزون تاد که چونکی جای که فینه که وی خوشه و راستی عندك خدمات گلک کمن یعنی یک کرکو پر گشتو گذار نینه اخته تنویری بو چندان جمعه تنویری نیم جه نشتی بونه و ایرانی که ایران بنان فندق ما بیتانو تلک متلک راستی که خدمت گذاری پتره بنده باشتر بیتانو Rêveberiya geşt û guzara Akilî jî diyar diketin ku li rojanên bêhinvedana cejna Qurbanê de zêdetirî 30,000 geştyaran qesda havîngehên Akilê kiriye. یک حتی سی شش بیشین بتری 125,000 گشتیار سردان هاویگین قضا کرده. الهفته بوریج هفته بین ودان بو کو جشنش تدا بول به هفته دا بتری 30,000 گشتیار سردان هاویگین قضا کرده کل بتری 17,000 هر چهار روز جشن دا بو. Digel hatina geştyaran û rakêşana wan bi Akilê hebûna van seyrangeh û havîngehan bûye jêderekî baş bû dabînkirina delîvên karî bû gencên deverê. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayî Badînan, Akilê.